chibun ko tuan imane yame ablay melong obadey melong obadey melong obadey melong obadey bangimane yame ko tuan melong mame unang Punjab ujong ko tuan melong mame ko tuan unang Punjab ujong ko tuan melong mame ko tuan o Jehovah Jireh ublay bapendap melong mame ko tuan Jehovah Rapha ublay bapenkian ko tuan badla don ko tuan na pleng jong ko tuan kibawan badon ng nega no pais ni ko tuan nega jaga ko tuan badon kami kecing penkian ko tuan ngipet sheme ko tuan benyong gumbong no wai sam ko tuan ngan kimi nyal ki khamat sikilom nang no kan wan kecing arap ka jonga kawan tang no tau play bla thau ya ka breng me ka khandau ba tuan ngipet sheme ko tuan ka chan me ko tuan melong me ko tuan you are the source Lord God me melong no kan khia ko joi ko tuan ba tuan ngi kam ngati ka ching ban khia ka jame ko tuan ka chan me ko tuan ngi kam ngati ko trai ka ching pelai ka jong ngi kam ngati ko trai ka ching kan khu ka jong me ko tuan ka ching ka joi ko tuan ban ngi mane me ko tuan melong ba dei ko tuan melong ba dei ko tuan Jesus hallelujah melong tang mami melong tang mami nya ai kaburang melong tang mami nyarwa yaro melong tang mami trying around la sorba ngamane yame melong tang mami say sing you melong tang mami melong tang mami nya ai kaburang tang shame ko tuan melong tang mami melong tang mami trying around la sorba ngamane yame melong tang mami Jehovah Jireh Jehovah Jireh unang benta Jehovah Nissi Jehovah Nissi find me such a hadinkan Jehovah Shalom Jesus
burong boro kalong siya ublay. Kaya baro kajing long kajing im jungi. Kamdaday nangi. Baro kalong kajing penyat barka kajing kita barkajing le kajing blay. Kadi kajing ay jong blay. In other words. Ti ngayang hani ban ong kublishibun ya apostle ibamdan hani merit pastor Dani bat yang ilang baro berkamtab ayu iblay balapan wan ingi bat balapan imingi bapan kot pengkia ingi hadu kan ni ti syab ngilet cakaktin ublay tu ngilet ban pendem ha kajing duai ngidong kam ya kajing duai kajong pi bat ngaru an duai lang nakam ta jong ilang baro tu ini duai kopang iwana kamat jong me ha kani kapor ha kani klimat kengku try bat kopa syakri jome pendem sakjat khut jome ha kajing penyat bestat jome bat kamtam try ablay ba ke ba me kwa ban kren yo pailang jome try ablay kren king ko try ablay bat kopa ba kodor tik tang kata ka ba me kwa king ko try klam duna klam tam king kopa nga dry ru ablay namta jangilang baro badan ni try bagi donu jangi try kinlong ki ba kumtu ka kando ka ba jam ka kando ka ba pediang yo sembai belong ketin ko jome try makan long ba seso plik khat kan jam sim jing try ngin na man i gi jishan ketin ko jome try shim lang ki ko try ngilang baro try pengetang seisien teng ma thiang tam try Jesus Christ pan amen amen ti kalong ka jingkimen yang nga banyo ban yang hang ni ban yasam hapleng jung pailang try ya ka tin ke jong blay kadi ka benta ka ba haka youth film ngala ya sam te hakali ka singi kan kamlong extended version but kawai ka banga kwa roban ong namta ki para samla jongi baro ka jeseng youth film kalong laibeji man ka janmiet telada amdan ji penbenana ni tamun automatically kalau along laibeji kamdan kanu kajing kamdan kanu ji pekla kata be kesa tengah kwa ban kerpat bahaka youth film dan sibun ki kubur ki ba utrai wai ki belong very practical ke bayah bah ki samla tengah kerpat ya gitu ki samla baro ki bajudan bat ki ba bamju kamdon ru hab ong by direct mah bamju kamdon ru ya don sibedru kandon ka iki ka makam pelai tengah nom ong palat ya kata tamang akwa pini don even ki long kemi long keparu pila banwan ban pencingan lang ya ki para samla mo dia kata ka jing nakal yang jong ka youth of film nakal yang jong aku youth leader te hakani ka singin ne pe ya kani ka benta ka ba sai wan ba po jonga ka ba ngasait berkat bat ngasait ong ba kumno ka balang nga sedang kalai ka balang bat balay mo blay upadan kam ya ka balang kata ka ka banga kwa ban kren tingin ni pa kendian na ka ka kitab jong Ezekiel life nyol long dekat bandingkong du baspo lada pila ban flash sumah ban flash lada pimla ban flash ngakerpat ngine sengap ya ka kitin jong blay bun ka ka banga to akan nu jonga ka dei naka kitin pareng naka NLT ten rei ngine puli lang bat kasi bat pareng te lesi ka kitin pareng ru nginya ai lang tak te Ezekiel lenong ban lai punyau dekat ba ningkong halu basipo but kani ngani tu ipi kalong very dramatic very vivid kani kalong tongan puli wood kaktiu try kalong hanga bat ulara no yanga hau mensim try bat ula pensyong yanga hakatem te kaladap dakis ing kata tem kebeladap dakis ing bat ula penya jaga hajan ki barok sodong barak kami kidan sibon ba halor kata tem ti hakbiru kila terkong bat ula ong hanga ku konu breu kini kis ing kila abanim ti ngalayatu atrai ublay metip mame ula ong pat hanga tu yatu lupa halor kini kis ing batu ong haki
api kis ing beterkong tu ngau ya kaktin ke jong utrai. Kumni wang utrai ublay hakis ing. Hakmi ngatian mensim hapi tepenim. Bat ngan bu kitit api. Bat ngan penmi ya ka do api. Bat ngan tap ya pi da ka sne. Bat ngan tian mensim api tepensaim. Bat penyotip bangalong utrai. Kumta ngalay tu lupa kumbala hukum yang ha te kat bangalay tu lupa ladon ke jing sawa barakmi ke jing ki jumai tikis ing kilaywan ye solang kis ing hakas ing jongka te ngalakmi barakmi ladon ki tit haki barka do kalami barka sni kalatap halor joki hanre shimdon mensim haki anda kumta ulo ong hanga tu ye tu lupa hakal tu tu lupa ku kodu breu batu ongru hakal kumneu ang utrai ublay kum mensim tu 1 minute naki saul batu persat hakini ki bayap bakindup kum tangala yatu lupa kumba ulah hukum yanga tiga mensim kalawan haki bat kila bat kila yangru haki kejat jongki upajba babun belin kebalang habang ong kebalang ngalak ban ong ka church la ban penyesrim ya ka haki babun rukom ka wei nigi rukom ka dei ka met ke jong ubriu bat ka wei pat ka di ka temple bat saki wei pat ki don tamba yam mentakas ngi nginya neden hangni haka met ke jong ubriu bat u Ezekiel u yatu lupa hendruspa snem shabo Chris unwan kadai ke jing tu lupa bat lada ndan par kipor ngin sepet ka jinglong yesrim jong kani ka prophecy lani ke jing tu lupa bat ka jing piang jing utrai Jesus Christ ya kata ngin sepet pat hakoi kipor hanre yamenta ngin yepet ya ke ka ba ublay upha yau Ezekiel ban ya tu lupa kalong dramatik adu kata-kata kajing sedang kumbala na pipuli kalong tanggaway ba umensim jong ublay ura yau Ezekiel hapo kata tem kadiga valley but ha kadiga tem habo ong tem kamut mudur mapi ka tem ka bahe but ha kadiga tem don da kishing briu laban ong ba kadai kishipai kibala ayam hak jingi let ma om batai kisipai jongno tambah ladai kisipai kidi kising jong kisipai bat habaong hatem lada ubri uyap hangte halor jong kateka tem kata kamut ondala ban kasngi la slap lal la beka lesingi la banong hap upria entah ter onda kani kado kalap udno namar baklem ong balatep lap udno bat nang ta kis ing kila sya akasngi bat nang ta kalawan kejing terkong mudur mapi kamet kebadan hang teh halor kamu ngila ban mudur ba anda la terkong kakli kala ban tulun ka skol kala ban tulun sa ti sapot hem ki kejat ki ing kejat kila ban hap satu bat chani da kejing be kal bat ngila bat ong ba kita ki ban alor kila hap lut hapot hem bat nang ta hatem lam milai gumoong ki klik ki kejat ing ki simpriakti kini ki skol la don hang ta ka bible ko ong basibun bat ki lalong terkong ublay wong Ezekiel kini ki ing kit imnem ublay tes ni tes ngam tip ikata tangba ukli ublay uni Ezekiel ude prophet ngatrai udah nih jing sian uang teh trai imni yap ngata mitip mame trai uklam ong na hoy ublay uang Ezekiel lada mentangi profesai laningi yatu lupa kit imni kini yap mitip mame trai mitip mame toh uang me hab le imni me haban profesai me haban yatu lupa kini bat kajingkwa jonga kalong menda yatu lupa ong hakis ing ba kin logno kin wan yes no lang
ngan tap yaki ningkong kini snolang ngan bu yaki niki thiet ki jau ya ka doksa bat ngan tap da ka snido ban nang ta ngan sa ai min si miki te ya thu lupa me te perkat ma phi ha ka ni ka sin le se phi dei u Ezekiel ha to phin chulong normal ngang scam phinum long normal phinum long nei lei phim long cool re ha phin long let's say kum ufulu nei it's very hard to be cool you might look like a fool why to prophesy to dry dead bones piang hakata tengah net scam hakata kapor Ezekiel layo anu blay try upet briu sha pi try yo don briu nomor ba ban chukran ni gini tapi tu blay ongkran tito ukran Kus ing bayap bater kong. Kumun syukran hak jinjungi. Ublayu ong mentah pi baro pinim. Ansop ya pi da naisha pi kadok. Bat ki thiet ki jao kindon. Bat nang ta ki dok satar, ki dok satap, ki sni. Bat nang ta ansai jing pi. Tharai lapet ya dan bapet ya lapet om dan bapet tang ba marsin prophesy ta marsin itu lupa ta ka bible gong ka don ka jing sawa ka bana em tip ra tamba ka jing sawa larang ade mga Ezekiel ngan ong odi ke kita pat nanta kawan ka jing khnyu jumai long thik kumba lapisim ka dabar pile kum ni kenyu jumai pat nangta ka ba khamlom dramatic kalong lesi Ezekiel try ngam try unda yang bet kum tu nga try ulari try ulapet dong na kendiang na kendong bat nangta uyo ipat kham sipang ka jing riu jong ki sieng kani ka skol ka hernang ni jaka wush kani kasiing wush, kasiing kejat wush, ondi kasiing kia fly, kaher kasiing wood. Teh si pang lalong tu tapi, ngamtip pinya long kumno ngatangan long higum tu kan, ngan long tharai, pinya long kumno ngamtip. Tika ba pela kalong ba uyo Ezekiel uyo ba kisiing. Kisiing namar ki bon bahagi kisiing hanta. Kau klis ing, cubu ka klis ing ka balahap sate satrai jangka tem. Bat kisiing kejat bat ubud lu mudat hangte. Tarai kani kisiing ka skol kaliwat ya ketu ka met lejong hangte. Perkat mapi ka skol. Kayak tumtu kayak stat kayak skim tip re. Tengah slow motion kayak jai kawat cai anin dapat dah sekolah lebih ke ki kum tu kawat cai kamet anda kalau yo tarai kini kising budum kesiwan bet sebak gerak hal tu rendang sebak sulong wan segi siing jangka keti hakane ka terpeng kisno namar don kani ka ball and socket joint bu uni kani ka join nakani terpeng uni du siing uan bet sak spak hi sakani gini tembut spak segini bat nang tau Ezekiel upet amdai tang iwe pun bahagi long gumta bat nang ta onda kil along ui iki skeleton sudah dari mangam pipine no pinong skeleton you api hair lai lum lai wa pinong ang skeleton ya pi ang kaksut you kan ni nomor mata si skeleton la ang kaksut kini kising kilong skeleton tahata por kitia ni ki yang amtip piatip pi toh ta andala long skeleton ke Bible ke ong tek kum bau blay u prophesy ni u blay ong ni u ong bat ngan bu kitien ta perkat ba pi nga kan mau ya di nga kapor ba kham rem men chang dang dan itu gi CD-ROM
how the human body works. Hakata ka human body works ketika video. Pen I kumno kisieng kiyaki kumno kinigi doksa kiwan kumno kinigi thiet sno. Itanat bah. Tengah ngai scam kum hakata ka poru kisieng kilong bet sieng. White bones, dry white bones. Tenang ta layang kum tu tik kum ki zombie mo. Pertai zombie I mean film zombie mo tai pun zombie. Temen ta yo I bakat ni kedok sa wut kawan hani sebuk kitiet sebak kibinmiak sebak kawai kedok sa ha kawai kasieng kawai kedok sa la pendat the way satar mau ngi ong satar mau dok satar sebak kruk nang ta kawan kani ka sni kani ka skin the largest human organ. Oh kilang kuberiu ki khamat gamtip ki khamat jisala aput nang no yo khamat gamtip tang bak ki khamat kidon jisha marka medicine bala yap te kala yap ki sieng kidon tang bak khamat te kala aput tangam tip gumno ha ta kapor kawan ka khamat tang khambatai gini tang bawan ki khamat nei sebut spak tak spak longkum wei briu belong perfect wei briu spak but hanta syriak kieng the Bible kong kieng syriak but nang ta kata kampat kut beliau Ezekiel toh mel akren ni sieng menta kren ni kal air ban kren ni kal air kam dei ga basuk ha la semua kren ke kren kumbien tu la beliau ya tu lupa syah kini ki saul air tu habanong ke tu Ezekiel ko mensim na ki saul air peti sebut menta baro sebut ni baro pilong dry dead bones pila longum kadok sudah menta habanong ko mensim na ki saul air means all around ma one tabut kut parkut bedong one try WA parkut UN karung kruk kita lu kemut kriak kita kiim kimaj ka Bible ko ong bat kilong ka patlang ubabun kat ka besipo bat kilong upatlang ubabun Ezekiel dangi pulie ulang dramatik ba kidan ki bau blei ule kla hau kidan ki bau blei upatia ya u laispa refusan sengi tanggal yang gamon mangingi tia tang laispa refusan sekon lapang kani Ezekiel laispa refusan sengi uhaban tia puli Ezekiel ulang dramatik bau ni toh menta pio ini ka ka baka tinu blei ka ong balalong kumta balong ka army kani baro ka thau ka ba blei dan hapo ka cimut ka dei ya ka balang bunsin pet tanghang niru ngasu pet tanghang ni ngana pina pipriang ni trai jisu kumno ngapriang ni trai jisu kumno pastor dani ikran chpang jonga menne a very elevated introduction, Kubleshibun pastor. Not necessary. God is God. Buram choblay. Tangba. Nga priang kumno, pastor dani priang kumno. We don't know. Henry, kumno ngi poya kani kabalang. Mga mapingilong kita ki dead, dry bones. But ngiwan hangni, but ngia don lang hani. Sasisien ngia sisien ba piwan lang gumni tamu lalong balang pialang ke ni balang tawi ba ong nga ba pidan balang hanu nga te ngam dan pi balang adan habatuj utom lang ta tau tuj namar bah utre po di IPR ti lakhot Presbyterian ru haban let penbiang lagi PA system khot Catholic ru haban biang tu khot Church of God ru hablet nga betuj ayo iblay ngim tuj ngilang tangilang gi balang ka poin ka mga ku abot ong hani ka long ba pio ine kasing kasno
bat ka wei ka siing jong ka ju ka met kila ban hap shani kila ban hap shate pet kumam neng ong ka skol ka batulun ha ka por ka la ter khong ka tulun nang te kar kane hang ni usiing budlum dan hang te ka siing kicat ka dan shate ka ti le se ka dan stus ni kini sempre akti berit la sabe stus ni perkhat hui sempre akti wan ser kani ka siing ka skol walita bat ka wat bat kini ki budlum ki fit tak adu ni uni u lendong lengkedong tak sepak ka kliran nang ta kini sepak ku mga pedingam ne kasi ka mana ni sepak namar bahang ni kadan ka ball and socket joint sepak pe kumtu anda ki oh ya pau to aksin kamut uyat pau to siing namar bah sepak ti hi kamut ba kasiing jaga tu ka skeleton tik ka joint bar ka tu kasiing nah nakta daw ka tinu blay ko ang kasiing penmo kasiing hakasiing jongka kasiing hakasiing jongka namar ta daw bunsin ngakin ma hakipon mencha ngindala ewan gumtu ladan barung balang nangta ndala arung balang tingi ong pilong kasiing kejongi pilong kasiing jongka ni kamet kadai hak ni ka principle kan baka balang kalong by the way kini iwe brio itaw ya ka local church mo local church but hangning yu bayaw jisu loong ba uday ukli jong balang nga perkat hapor ngadang penbej ngadang penkre ya kania ukris unlong ukli ka balang lada menta lada subu ngaweng no ikadi ka kli na ka skeleton ngabut ka kli ukris kamu sibon terliki klik jauh ukris ngai langai tengah perkara is it true deh nomor kata kamet kadan kaklik deh kadan deh kaklik sekolah kadan deh kamu kalit deh kabamut ba habaong uklik jauh balang nga ki rangba jangai pasal jangai badan ni apostle lu lalai dan penbet yang nga perkat menga the head of the church laban long head of the church kalau belong he is the authority ngalah ban sim hak takdur ba ukris udi authority jong ka balang physically ngam tharai ra ba ka khli trai jisu kan dan haiti we hanrei spiritually ujisu ulong uta authority he is the head king mo to nang tangi iya kadai kadur jong ka balang mengabat mapingiwan na Henry ngilong kita kidkot hakan di kamet. Kumbang ilaban sim kumni. Subuh menta lada pimlong hakan di kejuk kamet. Kabamut lada su I example lada itu skeleton. Let's say ising ini this bunsim kisah ong slip this. Idan this hang ni. Hapdeng jong kini ki. Hapdeng jong ini ki budlum long tu hapdeng jong tu budlum idan iwe des protein type irong hang tu but itu ilang kami caution tersubuk menta lada pertang itu ru ubudlum iong ubri upang te umla ban treban ketak ha uang balai pang slip des kamu is kriang kendiat telada hakamet jungi normally ikriang itu ikriang itu slip disk disk kendiat kamu ubri umla menteri kamha long malfunction telada dei pat jongki weilei kamu subu angtu tamut umlong hikin yaha bikin dei nomor taga daw aingo yu blei bakane ka balang kam jupen bor bandrung balang kam jupen bor bar kam ju canvas banong wanrung balang no angi namar ngi believe ngingat ya kani ka principle pilong kising badai ublay banwane lami pi hangni ban penyesno lang onda filai penyesno ngiate jutang kata kani principle jangka kitin jublay bar kata kalong biblical kaba ublay ru usu tenan ban ya kaba sulit kan bas mensim satu sini banong once join tip du jong nu shuan se join mla ban long tu
But bunsin nga aingo iblay nam tay apostle iba siong pila adway bahane hapor ba pimut ban join kani balang pila adway bahane hoy pastor sisin piong hoy labyang ngila ete jutang ba pi. Amen. Ti sasisin nga wanra api ya ka dur jong ubriu ya ki khot met jongi ba ka peni bangingi long kata ka balang. Amen. Hallelujah. Pilai samthia toki ba samthia ki madya thia ba toki bam samthia to ngap sanga ha ka tin jong blai Ephesus arnon khot ba arfuway ka Bible ka pensai shushu igani arnon khot ba arfuway ngapulir ka NLT ka ongkup ni kidan ki khot ki bangan shushim tang khandiat silan arlan Ephesus arfuway ka ong ni we are carefully joined together in Him, becoming a holy temple for the Lord. Sapa. Katoka kentien, hau la penyasno yangi, ha kata kacing penyasno kabalong raktian paring kong carefully. Jing sisya mentakas ngi lasay kandai ka wedding anniversary join carefully but isay. Tang ba i Jerman i klep nong nadu mentadu la sai ki kamieng toh 11 mo iki kenal lang mo tangas penong mga now bagay inik tin carefully we are carefully joined kabamot ba ini i join imsuwan kum tu ban long putuk darung bahas bak ka angle ka degree isai sepak kak artat uni ujoin ubangala ban pen kawe ya kakti jonga lada umdei hakani kamet kamumut sibu lada umdei jonga we par kasieng si sende kumni telahir kti jonga satu to ya bat tat dene carefully join fitted by the Lord so beautiful katadik able blay ule ya balang kalong so wonderful kat ublay bakra ulle kata namta jonga jongpi saba carefully join Ephesus saw khatsan kan rio instead we will speak truth in love growing in every way more and more like Christ who is the head of his body again kani kawan ka word kaktin ba ulong ukli jonga met once again nga onga ukli jonga met udai ta authority u Jesu udai authority jonga ni ka balang Omdei ka balang jonga, omdei ka balang jong no, kari ka balang jong try Jesus Christ. He is the head. Amen. Hallelujah. But habadon u head borobor. Sabha. Habadon u head borobor pim jubakla. Piyah de tek pitip de. Kumbat suya keren mo hani. Ni syaitan ki head mystery de ne. Syaitan u first head but u second head. Dan kapor lada kontraktor uang ula IT ha u head mystery lada umdan u head mystery baro kitu kinong bela ki bawan ki haban syong eda kin syubam kwai di secret yatu kanani eda kin syutem ladi kin syupet mobile that's all balai bam dan u head de obli syong ni obli kamni umdan ni head ipang kapo ai penharam ta simuan ati tang bomonita nasyo si pi dam dan ni head de sanu the head is important. Amdani head lakut. Aingo you blay. Head jungi di try Jesus Christ. Ka Bible ko ang hashti Hebrew. He is the author and the finisher of faith. Ngila ba no? He's the head, the start of our faith, and the beginning, the end of our faith. Ngidan try Jesus. Kabalang kadan try Jesus. Ong lang amen. Weak amen. Very weak amen. Taong biyang ba strong amen. Ong amen. Uie bahe na kong es, the rest kiwan ki men. Tom lele. Mentapan, ngila sung tu menta, ukli udah try Jesus Christ. Kapor rakyat, ngan jat kam kloy. Kolosai arkat kendai, for namar ba ubat mau ya kamet, ringkat bat kita ki joints and ligaments. Nga orang tin parang namar so ya ba kani ligaments, joints,
Udah utrai Jesu, uba pelong ya kita, ki join but ki ligaments. But nang ta and it grows but ki he ki san, lani ngi he ngi pelong. Dah kata kejing penroy, dah kata kejing penbah, dah kata kejing sumar, dah kejing aibam kejong ublay. Amen. Nang ta ngin le Jesu, Korin. Siti jong Paul sinong Korin kat pra. To, haduk mentang ngila poy hakani ka stage ka ba, ngila sungtu baka met kaladon, nang ta ka met ke jongi, kini ki dikot met, kini ki siing barkhot kilawan, hakarukom ka babyang, ka babet, but nang ta ngiyu iru ba Jesus Christ ulang uhet, but kumjuru ngiyo isushu, ba kumno ba ublay upenwan ra ma uti ya kita ki joints, ligaments kini kita, Daka dictionary parang kaong ba kini strong bands that connect the muscle and the bones. Di nagtadaw pet ngala ban ring ya kani kiti kumni pet. Long tik kumodon rubber band hapo jonga. Kini kibang pelak yang ban ring kumni don kadoksa ka sno hapo kasieng da kita ki ligaments. Laba kat ni gili jingle jong blay ladang iyo lat ban song ban ngam jaliu ni pin sai i jing start ka jong blay to menta pan ngit pe ngi i ha siti jong Paul sinong Korin baningkong khat wa khat pra ko ong u blay ulabu i we de khat ha ka e ka ba u kwa hi laktian pareng God has put each part just where he wants it. Oh, beautiful. Ngin say pet kini kidan jingbut bah. Ngin say pet kini. Nangta kasiti jong Paul sinong Korin baningkong khat arnong khat ba arfusan ngin me pulilut katu ngasim tang khat ka ba arfusan. This makes for harmony among members so that all the members care for each other. Hadian baula sedang nado arfuar kaba arfusan u conclude ken. Wong ba ka jingbu jong blay kumni ka long ba kandon ka jingya tre ha ka takorukom ka babit ka babyang ka bayat ha ka rukom ka badai pat kumju iwe idekot iarap lang ya iwe dekot iarap lang ya iwe kumba ju ai nuksa i apostol lada uhab upnyit lada uhab upnyit cibuk ngaku mit kum tu yahab di pnyit tram hang ni ngale kum tu pimut ngan chulia sa ni pet ngan chulia sa kum ni kakti ni kanwan ka first instant kalong kuni disya kalong rong katu ban le kum tu tambah kum le hi mo dat itu dat mo Henry disya ka khamat kani ka kti kala ban sim ya kala ban tep ya haka khamat kanang ba upnyit undup hab no kanang ba ka khamat kan long kaba jai ka jing ya rab jong kakti ya ka khamat katak de ki ba blay ubu haka met dai nem ha top for example kum ka example menta subu ayat kum yu yau prek celang cerak prek pitem nem pira wud nem mi kejat opimiatip pimpat ju sadung prek to saper sang ban sadung prek da pi sadung prek pira wud ya kejat tang ubah da kumuai pat nang yu susu ban han resisten bedung prek prawud balai mana bah para yak tu kejat marka kejat kamla ban perkat hidal dia mana bah perkat shani kumno ka perkat lemba ki message ki bawa now tiut ubayu prak wut ka rawud terawud ken kuntakan ublay ubu yaki members banyarap iwe kata kadai haka met in the human body each part help each one pitrai uklong snam usutit hin tu marway la dia nganda ti jeli kata lite oh pini iya kata ka jing start jong blay to nangta kani kadai ka picture ka bau blay uai haka met spiritually ngini wan no menta
Mga bat mapi ngide kita kamet. Ngide kita kadukot. Kaba ublay labu. Yanga ublay labu bangan long kumtu. Yaki weipat ublay ubu bakin long kumtu. Ha kamet ngine tuj lang. Ngine san lang. But sakaway kaba last word menajong Ezekiel kaong ba. But upay pa babon kamut mighty army. Perkat bangabat mapingi long ki army kata ka kenhun ya pom jong ublay kata ka di jing smu jong ublay ba usay ya ka balang balong ka army balong kata ka atyar ka jong ublay tihenre ula specify ni ang baki members kidi balong kumno this make for harmony kamut ki members kidi balong haka jo ka jingmut jo jing perkat dei ban ya tre ya rap iwe lada kakti kam ya rap ka khamat kamut ka tau ka khamat kala saus tangkat nu la aput la bam ka skai la jot artat mlong lada kini ki thiet ki jaw kim ya rap ban tit lang uklong snam shutit hang tu moroi se ke tu ka snam ka le intip rung hapo batai soklong snam kut bat kabangi ipat kalong klong snam utit kidon kitit snam kibara ya ka snam in harmony mdai balong kulmaru mdai basule kat bomon subu mentang adi nong yalap tamang adi nong yalap hani balang sule yalap bet yalap hang tu pidang lo jeseng ne ngayalap hang tu kamno kata ala belong kamlo harmony kin kata pimla beleng amta da pila da la ong apostol kipi yarap kata te harmoni ke dai la ong subhasik kilit chatasta o ka biang se henre ban sule ila dia nganong yalap ngan yalap pi pastor ni pi nga satu stu ngali yalap ngajak mensi mangastu no that is not harmony members should move in harmony what jule kulmar moroi marka de ke church ka de ka met kumba kamet kam jule marway kam jule aladi mo kata kadai ke ega bangihap bani that is why 1 Corinthians 12:22 to 25 sepuluh tambah 25 ka penihan ni ka sum up ya ka whole thing ka ong ba this make for harmony among members kamu that is why din marta daw ngidon ke evitip hakamet ubriu kadon ka respiratory system titang haka system ru kidokon kidokot ki organs la kajong digestive system haka digestive system kidan kidekot umla aban silong la kajong and one system ka digestive system kaya trailang bat ka nervous system kaya trailang bat ka respiratory system baro kini ki work in tandem in harmony beautiful kabalang ka di kumta kabalang ka di belong exactly kumta kamla aban pair baik kani kadai ka sum up kaba ublay ukwa yangi kum kabalang kolosai lai khatsan pule kolosai lai khatsan ka bible ko ong kadai ka lesson yangi lang boro ani ka bible ko ong gumni what so ingan pule pareng pidon ko ba kasi sepuluh lai khatsan kum kita ki members kum kita ki dekot jangka way kamet lakot ya pi ban im haka jing suk bat ban long bas ngongu bet man lakapor kata kadika kolosai to ngan ka jingkli kolong ni balengi haban im haka jing suk balengi haban long kibas ngongu bet malakapor balai ka balang ka di ban long kumta balai ngilam haban long kumta ka daw kolong ba ublay udonte ka jing tmu namta jongi namta jonga namta jongi iwe piwe berani namta jong kabalang kadon kata ka rule jongka haka plan ka jong blay Ephesus lai shipo pindu ya kanika ka jing le ka jong blay ya ka balang so beautiful ka Bible ko angum ni lai nong ka shipo Ephesus ka Bible ko angum ni ka jing tmu ka jong ublay ka long man pendon kam ya ka balang ban pen pau no ya kata ka jing start babon sertap ka jong ublay sha ki te ki su ong no ngin ong no dakatin kasi ki sut ki krei shau sut tan
perkat mapi kat ublay giblay upendan kami yang ayah pi ki bom long ai ki balong kumenek ni long dry and dead bones ublay upen long yangi bangin pen pau ya ke ai ya ka jing start ke jong ublay tapi perkat sepang ke jing start ke jong ublay ani dan kepor ki sayong gibri bomla perkat cu pat sakajabing kumba ong tu ubah hapo election kajabing bahasa adin. Sadin sisa lah dengi perkat ke jing start ke jomblay tang bau blay ai ngi kata kabor pengilaan perkat. Toh perkat ma pi usel mano ba usel lah ni. Hakamet jong api usel. Baik. Ngasup ni kendiak ke jing start ke jomblay. Pi usel mi usel i tang sni do. Pi ini mi i tang sni do i balongum tu. Henry ha ini lah fi otang kendiat dan millions of cell. Shibon ki cell, but iway cell ilong iba im. But hapo dring to cell don ki ay mitochondria, chromosome, nucleoplast, kay de Golgi body, but sakaway don ki genes. Ngaus nyu uyong ukun uyong namar due to genes. Hai cell. Kata di jing start ka jong blay. Kajing start. Banda keren da fipet ni Discovery Channel, National Geographic ini kita wow pinchong. Wow. Kajing start jo blay. Now. Ublay uai ngi ta privilege kum ka balang ba ublay un pendan kam yang ngi ka balang ban pen pau no ay kata kajing start ka jong ublay sha kita ki suit ki krei ki badan hangte perkat. Kadai ke ai ke bau kebalong so privileged position. Perkat se, dah kata kajing start, kajong blay kebab bon sertap, mendai tang si sertap bon. Kani ketian parang lagi ong rich variety, da ong rich variety kita mut pilasu tu, da ong tangka ketian variety ru labun bahad da ong lay rich, adjective rich, lanang bon susu, pimla su beninyo perkat. Ya kita baru ublay un berpau danga dafi. Haleluya. Oh kalau privilege tambah via syangsa tak melilih. Bandai benar-benar telak. Ngapit menak ni jong i postal mo ilit Kenya. Oh kita te oh ki kloy benar syat ki ba sengat ki ba reko ki ba rit ki ba he ki sengat ki ya syat bet. Tangi kasih bat kamlong. Toh melilih kataru. Sabah sini. Ephesus lai shipo kadika purpose yang blay Ephesus like hatway kani kadika plan kababam jukut ke jong blay ha kaba ublay da ukris Jesu ule pi but sakaway kaba Jesus Christ uyakren but u Petros u Jesu uyakren em ngamte pi kenmau boy Jesu uyakren wang ay Petros nga sorry nga mendai Petros hapor bakilawan ki disciple ki disciple ki senran hapor bakilawan ki senran Jesu ong ya tu nga ki briu ki ong ayu fish pangjonga wei ong ki ong prophet ki ong Elias ki ong Petros ya tu me ki ong nugi briu me de kun ublay u Jesu ong me de u Petros ngatrai ke namar ke Bible ke company tu try ublay u Jesus Christ uang memede u Petros ngade u Christ ha une u mau siang ngante ya ka balang tang ba ka Bible ke company kum tu kan kasipudi bitang tu that's why bun ba bakla tang hai tu ru lalong gajing bakla ka issue bun ha to anyway Petros kamut Petra mut imau Mauria Petra Mauria Jesu kan udah umau siang. Tipintay kumno ya kata kabalang hay Mauria. Dene kamu Jesu uklemut kan yu Petros. Uang baik ngasu perkat mangano mentah. Petros mami mede Petros ngade Chris but how lu mau siang kan antay kabalang. But ki kerdop jong ka dujok kinumla ban yeng. Kabamut oh ngalalong in oh can you imagine baka kerdop jong ka dujok kamla bani le ya kan ni kabalang
so great ka ba privilege position bo bleu ai ngi ka kherdop jong ka dujak haba ong kherdop jong ka dujak kamut the host of hell ki ksut ki ba lai phau jat lai phau scare ki ksut ki ba dan tang ka wika khamat ka ba briat ka ba he si phau inchi ka snap jong ka ba tat yaki ka ba so khru so kram terdum terdam kum kita ki ksut ki la ban wat hanre ki khun jong ka balang ki nang haka kerteng jong try jisu get out amen oh nga soban jump Ngasuban jom, abangan jom mangat, pim jom mapiru. Yes, oh ngasuhun. Position ko mau beli, ay ko balang kalau so great, and all the powers of hell will not conquer it. Kal ay ka dujok kanwan hani baro si dujok kamla aban pun kalem iweru. So privileged ko mau beli labu. Hallelujah. Bakwa thap ti to thap ti ba. To. Bakwa thap ti mai thap ti lei. Amen. Tang ba kat ni ngi haban pai dien biang ban su thu pat ya ka Kolosai lai khat san ngat sapen kun no ada kan ni lai khat san for as member of one body you are called to live in peace to kan ni ken ka di ka kan esika preng jo kan ni ngin ya pulia bangin suk thu ikani nga ngabu da pareng sapet lang da kasi ngabu yakani da ka amplified version yakani ka dukot like hat san sultanat ba bangin suk thu balai ba ublei ukot ya ka balang ya gini ya mangabat mapi kum gi dukot jong balang bangin live in peace balai nomor kat kata ke ike bangi hapani kun kadon hakawi ka benta ka ba haka kitab sam la fi puli kitab sam sispa sa kundai Kaniru kadai ka way na ka rule jong nga jong pi ka mumut habo nga pi ka mut ka church ka way na ka rule jong ka church ngai I ha kani ka shispa sa kundai jong ka kitab sam ka pasutanat tangan cepet kendiat ya kani bat nang tangin sa paipat balai bangi haban live in peace mo to tungin picture kitab sam shispa sa kundai ka pasutanat ha kani bat ngaset puli kani ngasih ong kei hingga ni hadian pan ublay pun syai tongan puli kitab sam tuiro itrai kan puli wood sing puli tuiro itrai to roi how try ya ka nalasan pulai snem lah bandeng ka yet to biang tuiro itrai to roi how try ya ka jing roi ka bathamai bar ka jingero Jong ha jinga sangkiri ko ai ba u Israel unshat kemen ha kata bala thau ye u ba ki kon ka sayon kin le kemen halos im ai ba kin ye ro ya ka kerteng jong u ha jing shat ba roi ye ro u kin jari ba di tara na ba utrai u I subhaya lagi bri un pen itenat ya ki ba lui da ka jing pen im ai ba kir ko kin le risa ha ka buram ai ba kir roi namar ka ba kemen ha ka jing la ha jing thia ai baga jing yero badan burom ke jong play kendon ha sintur jongki bat ka wailam arliang serti ha ti jongki ya ka ban penhiar keput halor ki jaj benriu bat ya ka jing pencitam halor ki kenja benriu ya ka ban khom ya ki im jongki ha ki kenjri bat ya ki bakrau batri ha ki jing pendaj nar ya ka ban pendap halor jongki ya kata ka jing bishar bala tho kani kadai ka rule jong ka church hallelujah kadai ka benta jonga jong pi bah ka sentur jongi season keren kadang ka white lam ariang serti wow nang ta ke ai ka bangi haban le ngi penhiar put halor ki jaj benriu ka bumut igi borjing dum bat ya ki jipit stam halor ki kenja benriu ki borjing dum ki bang ngai langai ya ka ban ya kaban kom ya kisim ngi saya te ya komam ngi borjing dum ha ngi te ngi kom ngi we break we whatever to ngi ya te ya kom nang ta kini baro kadai ka rule jang ka church ka ba ublay ai ya ki kun jang oh so beautiful did lada ngi dei ban le hadu kat ni
Lada ngabat pingi medan jing yesuk, ngedan tangga jing pihun, tangga jing bisni, tangga jing ya daj, tangga jing ya backstop. Prapum ke army. Haba pra ke army tu kiele atma. Pila. Pitip na mu Joshua perbupa ya kitu kikun Israel hak senong ai. Uang umli namar kat ka Jericho la belim. Isnong ai kat ni kiele fi kiele. Kiru ki langsung bro, langsung macho ya via. Tu ya nak tangga tu kan ni pito tu ya. Ya, senang ai ti si terus senam tan si lem tu lah. Ki kerwet ki ai hadu ba pindah slot ertat habuan pai biang. Hadu kapelong ya Joshua banyam try balai. Pilih pop ti wenjopi hangta balap. Perkan mengaban mapi lah dangi deban lekat ke ni gikam ngia bun kam kale ayo ya kedukti ya pet ya shrut ya daj ya bisni itu balik kam tu itu bariam ke jansem ba itenat ngata ngamdan ni kum itu ngam ko ayat perlok iya ngai kam keren menne ni ngam ko asu ban keren menatus ngiling sengau sibun ki keren sepang jong ya ngate prapum ke army. That is why ublay uong live in peace. Para mangi don kaman live in peace. Lada don katakum katake ike berkhoi deal it. Lada nga ngapen daka jingkren cho nga ngapen ong lang lapen dom ya pi lapen mong ya pi. Pindawan siya nga ngakloy ban ong map. Map yang nga bakla. Don kapod dam baklaru ong map la ka map ro biang hi. Dam baklaru em biang ba soki. Kamili. Kawai ka example ka mga iman haka niya haka kajingya kulmar hapo Manipur. Une uwe ujat benriu unyo ya kini kui ujat benriu un kerwit bet. Hanre kadang kajing sutu jonga bakiwe pat kiba don yo trajisu wala rekilale kata kajing map ke jensur. Namar bakil ada ni utrai Jesu. Per bah ke jilong Kristen. Bah bania suk tang bah utrai Jesu. No problem. Ka example ke bahan ni apa balang i pastor dani itu inga. Baki tu ki embat ki shong lang ki di shalang. My goodness. Pim su tu embat ki sakli ya pastor dani kita. Tu. Kalau ki bapla. Te dan kam ya katukan ke jinge i dan kam katukan ke jinge amam. Kaba kumbalong kum kalok jong Graham Steens. Kalok jong Graham Steens la sya thang ulok la sya thang gikun. Taman perkat beriu ani tharai ka mensim jo ka revenge kawan ti. Ngan yo ati ngan sengang ngan tap. Dan ti ketu, ha? Hanrei ka lok Graham Steens maaf yaki. So beautiful. Paramangi ba itu itau badang dan hang ni kan ayu ban maaf ya maaf iwi de pilap le kan no mong ya maaf ngaru kan maaf hirma don kapor bamdei ban leru bakam leru to maaf la maaf meli kabiang bet in harmony te anda to tangan puli ngala kum poi pat chewe le tangan puli ketuka khot phiyo nem ketuka khot lai khat san Lai katsan ngan puli daka amplified mo. Let us read Colossians 3:15 amplified version. Let the peace of Christ, the inner calm, peace kamu diu ta, the inner calm of one who walks daily with him. Ladang iyad bad ukris man lakas ngi pindon kataka inakam. Day banyo inakam naka yoga. Day banyo inakam naka transcendental meditation. Day ban pentli ka jabi yang jong pi ban ong bangayo ka jinglong jai. Rubbish sudah kita bro. The inakam will come only when you have a close relationship with the Lord Jesus. Let me read. Ay bakajing sok jong ukris kata
ka jinglong jai ka ba syapo jong uwe jong no ki ba yad bat u Kris man la kapor bat u ba kan long kata ka ba controlling factor ka ba mut yaki jingrai jongi yaki action jongi kan control kata ka inner peace ka controlling factor in your hearts, deciding and settling questions that arises. To this peace, indeed you were called as member of one body of believer and be thankful to God always. That is the peace I'm trying to tell you. Shubo kumnar dan wibru IPC tap. She tap the pi ka temperature ka kiu sot dan IC bok. Ni arbok ni. Manda hamster kakti laibok rukaheri kum Bruce Lee. Ha? Kata kamdei ho, kamdei. Ai ba kata jilong jai. Kan control ya ka decision ya ki action jungi. Pisha thap tlan piang, re beli ba pi thap tu. Beli ba? Shesh pi alingan dua pi yo bau kawan kajing dom jong beli pi. Ali ba ali. Enakam jai. Mendai jai kum sao ngam tip kata sao you tambah ka jai ka jong try Jesus Christ. Long ba jai kum bau try Jesus Christ lo. To perkat se hak tu por bakem try Jesus. La Petrus ini ngasai kawan pak. Ai be thui dikut kaskor. Wat kaskor permit sinu tem dayon mio kaskor. Jesus par uyo ai ken. Uang shes. Belai Petrus belia kum ni. Shes. Wan hani Malkos, wan ni. Tau pendai biang Malkos pak. Ches Petrus wa Julia kum tu. Jai. Kadi kapur balasakem. Hadu kata kajing jai. Nama pi di melong jai. Kani ken kajing suk kebangaong. Para mengi jai. Lesi kum ta mo hakajing ya tre jing ya kata jing le kum ni tai. Ha para mengi ken. Dan kapur ngia bakla kaktin katlit kani katai tam lili. Oh beli mo itu lem tu tam lili. Ka lili kadi balong hakamat. Hi wat numbu itu wat numbu kir pelak ni. Mah melong rakata. Dikata kadi ke ka ba ublei ukwa yang ngi kum ka balang ban long kenang ba ka plan ke jong u la ban pen pau sekite ki so ki krei kite ki swar kite ki taro kite ki tlen dangi. Bat bam dia kata ban penpau bat ngin kerwit yaki pe sam sispa sop kendai bangin da kerwit yaki bangin da nyon yaki bor jingdum bangin da te da khom yaki bangin da set patok yaki kata ka rule jong church tang ba shwaban logum ta ko para bangin kaniken lai khatsan will be always peaceful among us. What dia shrut, what dia dai, what dia bishni, all these things. Nangta ka upol ubrenrap siya wang be thankful to God always. Long kibas ngongu. Pitip na lada subu menta kahap kani kakot kajonga piwan yarap ma pi bu biang hani. Lada ngang dehi ken ban le am tu. Oh de ban bu kan kat kajonga ti. Tu kan. One. Pin ong no, pin ong yang akam no. Ni kejing sarong laban ketaru. Nene ha? Pis ngongnya. Henry lada subuh mentala wan. Hey, kau boleh sibun mah. You are thankful. Katu kau ba itanat, ubleiru itanat ya katu. God love the humble. Ublei itanat kita kibas ngoret. Pat ya kibas sarong ublei ong Hi, kadang ngapa haka dekat bawa Petrus tu. Kat kamat jumblai kalau persya itu besar serang. Henry yang itu kiba sengaurit. That is why be thankful. Kat ni kajing long thankful kajing songo. Kadai kami nak donut kaba sengaurit. Pisau sarang kamut hakamat ublai lakut. That is why para menghitung ini sengaurit. Kenang bangila abania pendem te highway. Kenang bangila te hap katiar wood. Ndalabu ang kublay sibun mo. Hey, kakublay sibun kadai ka way naki kentien kiba so tenat bah ki kasingi ang kublay sibun. Ladang ya kendur yang kublay
ladangi le ka kam ka ba baharam ta junu kublei sibun ka ba mut ba ublei unkur kuya phi hi ka men sim ka ba surit ka kloi ban bless ka men sim ka ba sarong ka kloi ban sung sarong haladi no blessing no nothing depstu kata ka depstu ka dan mi khamut hanrei ngim di ban long ta ladang hilong ki ba peaceful ladang hilong ki ba long thankful then only ublei ula ban penya chaprang ya kaplan ke chungu amen amen hallelujah ngan penkut dakani kabalong ka general jingkentu yang i wepiwe what song is sasisian what song ye ngan pulie dakani ka sithi jong Timothy baningkong nrilong khat bakhat we do khat ar bakani ngaso bakidon kikintin ki balong sho ba na kata kada so baban pulie kaktin bible kasi damapi handai ngan pulie raktin pareng sha enga ngan long ka jingpun kut yaka e ka ba ublei udon me share menta but you Timothy kamu yang IAP but you Grace Covenant Church but you so and so bu antu are a man of God. So run from all these evil things. Kiitak evil things sapit aying latho. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Wow. Ki characteristic ki ba so ye kata-kata kajing ngai kajing it kajing ya shalem bat kajing long jai yakun ya kajing yakun ka babha na ka benta kata kajing ngai ka ba shisha but scam kadi ko yang IP personally but scam hold tightly but scam ya kata ka eternal life kata ka jing im ka bam jukut ka ba ublei ulakot yapi hold tightly to the eternal life to which God has called you. I believe ngangit scam ba ublei ukot yangi ka eternal life tang ba don't take it casually. What num ken sting ya ka? What num nyaw sting ya ka? Namar ba hangni si sien balong hold tightly kamut kalaban like no. Kalaban like no. Din marta daw bat scam ya kato ka ba ublay ulay kandu bat pi kasngi ka ba pila pdiang itra Jesus Christ kasngi ka ba pila ay tiyala di bat scam ya kato ngangan bat scam ya kato hold tightly mday tang bat da bat scam nga bat scam pi nga bat scam ya uni nga bat scam uni microphone nga bat scam uni upralot uni nga klan palat bat scam ya ka eternal life. Hold fast. Kata ka ba ublay lakot. Lada ngabu hani jaka Timothy ngabu Grace Covenant Church kamut yang hilang. Tongin le kani. Hallelujah. Ngaso ba oh harabasyan. Ngaso ko adway daka permission ji pastor merit. Oh, tongin dia duai. I don't know what tamba tongin dia duai. Shaki mi thala bakudi balkele matande. Shikindili maturo makande. Oh, hallelujah. Ablay bakodor ablay bait. Ngisngongo mabeme kot yangi. Kita kibala rem, kibala pat, kibala pra, kibala nang pop, kibala don hok balik jadu jok, kibala longkum kising, kibala turkong. Me kot yangi bat me kwa ban le. Kaplan ka ai ka babha nangi ko try nga ai ngo ya me ngi ai ngo ya me ki kon jo me ki ai ngo ya me try a play ka long ka privilege position can go try ka role ka function ka ba me ai bangin try can go pa ka long privilege can go try ba me le ado kan ne because you love us me jangi ado kata try a play ngim la ban long kum ne dala de try ka de jengit ba jong me try kadeka tender mercy ke jong me try ko pa ba kodor ko pa ba ijarab ya ka balang go try ablay bangini i we king go try ablay bangini i we king go try ablay
benum dan kenu kejing yakin at king go try. Ablay kenum dan kenu kejing pet kmat king go try. Ablay kenum dan kenu kejing sarong king go try. Kupa simame kene ka balang, kadai ka balang jong me king go try. Kupa ba kodor. Oh hallelujah Lord. Oh hallelujah Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let your fire can go try. I bagan ding jong me kan tu kan te kan thang ni kejing jak le barok can go try. I begin long pure can go try. I begin long holy can go try. I begin long can go try ki bala bet nam ta ka plan ke jong making kopa. Kopa ba kodor. Kopa ba it. Try. Kublay sibon try. Kublay sibon try. Ablay. 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 Aingo ya ka jing it jong me try. Aingo ye making kopa. Aingo ye making ko try. Kublay sibon utray. Yaka kerteng ke jong anang ra anang yai kentio. For me to decrease, for the Lord to increase. For His glory. Tang yaka kerteng ke jong Amen. Amen. Ngai tino hai pastor. Amen. Judah Ministry, Subawan, in your way to Jawai. Belia Church, Lord. Shopping in your good know when you why no. So back employ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tungin pertajam sutrai. Hallelujah. 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 Amen. 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 Kita gigi bakrau. Laban le kita gigi bakrau tang lembaga jing it jing long kawai. Amen. Tang lembaga jing it jing long kawai. Ha ka balang. Lemda long kumta kamot nginom laban poi syai ruem. Hallelujah. Pikular nem manya it yui pikular nem nyamap yui. Pikular nem. Ami osngo pikular nem. Kamantoi ngong pinay sisa ladang ikran maem ladang ikran mai kaktin jong blay lada kampanlong ngi banle ai kamantoi mengin chiwan inchi osgo nakawai gesngi andai kampanlong ngi bangin le ai don kam bangin le ai ladang ila pensosi dino dan kampan map ladang ila penmong dino ngi don kampan pan map amen kadai bangi de banle ai kadon kam bangin le ai kalau kumbau Jisu wang yau tu beriau, untrai start Jisu untrai ubah start, lada uyo sngau padu, lem no, le eka, uyo sngau le eka, Jisu wang untrai start yau beriau, lada uyo sngau padu le kamno, ule ya kata uyo sngau, to ini yang lang ni kapor. For He's building a people of power, and He's making a people of praise that will move through this land by His Spirit and will glorify His precious. Come on, dia la lo, wei kiu ta, kiu pi ai, mentan, wei, B, C D, I G whatever, G. For His will, high blood. C. G. E. For He's building a people of power, and He's making a people of praise that will move through this land by His Spirit and will glorify His precious name. Oh, build your church, Lord, make us strong, Lord, burn our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom.
Lord. Chỉ về về cái ông tôi in pa chỉ về cái ông cái chính e trong blue pa Jinge jong blake pa. cái chính e trong try Jesus Christ Jinge jong tra Jesus Christ. ba cái chính slok ba thiang tam trong try mình xem kho trong blue Jing slok ba thiang tam jong mun sim ko jong blake. kan don kan bat phi kalong hieng cái trong phi Kan kat ba phi kan long phi. bat baro kiru khoi cái dang sodong satlak cái perthai Wat borok kira khoi kleng sodong satlak. nado manta je bam je kodru amen Nalom ta ba chuma. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. hallelujah